Emitwe y'amakuru ne kuchibwaho Yezamino na Nana Herbal Mouthwash urwaniso burwire bw'amino turi kwija kwefuza Nana gishango muri za pharmacy, drug shops na supermarkets. Rose Foam Mattresses hamwe na St. Ambrose Institute of Health Sciences. Agacencwire kireki President Yoweri Kaguta Museveni yahendera rutayo yorwe omucyanga cha Ankole. Card run yo mwakogu yatongozwa herizoba. So this time twarebe kizibe kitwine mu radio y'abasilamu ba Western Uganda. Abashubuza baferirwe by'umushuburo yabo omurfort poto nibashaba government ebashumbushe. Ma president nawe akimanye mutwino kusasi wingi kandi entache kikazi numugimanye. Emitwe y'amakuru yabane kuchibwaho Yezamino na Nana Herbal Mouthwash urwaniso burwire bw'amino turi kwija kwefuza Nana gishango muri za pharmacy, drug shops na supermarkets. Rose Foam Mattresses hamwe na St. Ambrose Institute of Health Sciences. Amakuru ombwijire President Yoweri Kaguta Museveni ashabira bebembezi okurugo muri Ankole okushemesa abatura okurekera aho okukorera endakonka. President abirari omurubushenyi aha kiganiro n'abebembezi hamwe n'abakozi ba za district za Ankole kandi kiganiro kibire aha Kishayi Bushenyi. Mukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni ashabira bebembezo kurugo muri Ankole okureba ngo bashomesa abatura okurekeraho korrenda umuzo gutarukureta ntunguka yona omakagabo. Mukuru w'ihanga abire nabugana habebembezi n'abakozi ba district omucyange cha Ankole omurutaya yorwe urwo mucyangeki omukoro gubiro mu Kishayi echa Bushenyi. Okutunga kwetegeka nkangana ebiri abantu babiri intani bagandara iki okukorera enda yonka urukorera enda yonka utakorera shaho emikendo erikwetenga shaho noza kugirota abo kuba aho wetutungamo hina zari twatwine ubwege twine ente twine ntoke watratene tasyo Due tratto di majde minyatsi garumembeba garumwebinya garumendera due tuya comfortable. Mukuru w'ihanga nagira ngo bamu bebembezi omwanya go kugura abantu nibahugira umukubahabya no kubabaganisa mu madini n'indijomeze. Ushimye kuba izo kukenura konka bako bizire bejabanye abo kufuzia DP ne abakatoliki n'abandi bantu some other people UPC ne abaprotestant abahehene y'abaganda ati mwene icyo abantu bene mikeno tubene tasya tubene majuma rungi tubene magarama rungi tubene maizi iwato n'abagandara edinenga. Minister wa government zebyanga Rafael Magezi nakoze isaka gishaka okushobora program ya parish development model omucyange cha Ankole. Twicazine government kwatwa ebiruke muhango tukakubaganisamu konka tubahereze relative mwamane for BDM tukamumuruka tuhereze kamere bibiri n'eshatu kugira size yanyu rero tubase kureka myaka ketara abantu bona batuminisiti zabo. Ngubushenyi district niyo district yo kubanza okora village saving groups. Your Excellency, those groups are categorized. Tuina minyeto, tuina washisha, tuina wakazi, kandi ezo groups ziri registered, Your Excellency. Tunka Bushenyi abinji eze sente mu kubanza bakabanza kugira ngo niziza kugenda zityo ninga Bushenyi tukuzetaga kunka ndebere abantu baganyirwa muno abantu bateke sente ezo umumbuzi abandi bateka mu mpuno nangwa abandi bateka no mbitoki kandi babasa kuya musenge.
mukuru wa Ankole Parliamentary Group Basil Bataringaya ahireye byetengo bya districts 14 za Ankole ebyakubasa kuhera entunguka okubaho mu district says bwene sebo nshaba Kitagata Hospital etungurwe ebe regional referral hospital kan na Mbarara regional hospital etungurwe ebe national referral hospital. abebembeza bashyiraho mukorogo nabo basimire government abo kutandika inkora ya PDM omwihanga namwe no mbije tushabe byamani twendoro ruguto narwo bariteka tekonka government dene chindi nitushabangu tufunentasi yanke minyeto twendentasi yankwenda development to bucharo twenditeka mu bitwaro makumyana cyogesereza aparish development mode so cyashobeza mna kuri president yija kureba yabasa kureba yabasa korwa aparish development y'ejo gasha kwa Abraham Muganzi Abrahamu abebembezi b'Ubusiramu mu rurembo rwa Mbarara batongoza okwiruka oko murundo gwa kana okuru kumanywa nka Calvaran okwiruka oku kugenderiro kureba ngo kwaretaho enkwatanisa ombusiramu hamwe n'amadini agandi okwiruka ngo ku kwatongozwe rizoba omaka gobwa Kadwa Mbarara Abdul Mukwaya omurinya mitanga omurembo Mbarara okwiruka oku katanduka mu mwaka ogw'2022 nakigendererwa cyo kutungura edini no kukuuma ekitinisa cy'Obusiramu omuri burenge rw'izoba Razak Sekande ori kurireho urureegi yagira ngu sente zibarundine omu mwaka ogw'2022 bakatandika kwombeka enju ya district card ngu kandi obwa hati irihakyeko kazirani tukatandikana n'ehururu yo kombeka enju ningashi amaka agari official agobwa district card rero tukatanga no kombeka enju kako kureba inyuma ejenju tukutwerekire abantu batwirukangirira omuhurureji tukabasa kutungamu enju eyobwa district card kandi tukagirukira emyaka ebiri. Ejurani in objectives. One of our major objectives is creating identity. Tukantuenda kwetu ndombantu obusiramu niki nibatureba bata abo mwaka ogu nibenda kurundana sente ezo kutandikaho radio y'Obusiramu omuri Mbarara edition zezikuire tukirukangirira ba mama twirukangirira enju ya kavi eyitwayombekerekaho so this time twarebe kizibe kitwine ni radio y'Abasiramu ba Western Uganda so twajareka twirukangirire radio ejo Abdala Mukwaya district card ahabwa Mbarara yagira ngo bakaba baruhire okushanga ngo edini y'Obusiramu nemanyonka y'ubuvuyo bwonka ngo konko bwa hati ecani kiriyo nshinduka kuburetera mu image umwana ya kigambo ogo bariyo ne bakwasire nkoni Allahu akbar bariyo mu omukwirusa abagenzi babo abantu ne bakuprotein ne bakoreka media but we have ebishweka igana arigana birungi ebitukubasa kuoreka nk'Abasiramu yagira ngo nka radio y'Obusiramu neje kuyamba mu kwegesa minyeto ekitabe kiri kwere cya Quran nengenderwaho hamwe n'emitwarize y'Obusiramu values z'Obusiramu abantu bakimanye ngu Obusiramu buriyo wakunda abutahemu owayanga akoreshi abureke konka ayangire ikintu cyakumanya abana bwanyuma batongoza idikapu iri kuza kutandukwa kwezi kurukwija kandi okwiruka no kwebiri 13 okwakana 2025 okutandikira kishayi cha Global High School gasha kwa Adolfa Yoreka webare Adolfu abashubuzi habwe bintu byabo byaherere omurro enshuminche ehingwire bahayo kushaba kwabo ahari mukoro wihanga okubakwatiraho banyuma y'ibintu byabo okucwecerera amaduka gahire ngashangwa akashozi akahunga bunyonyi omuri Fort Portal Central Division enshuminche hingwire omuruga kwata amaduka akashozi kakahunga bunyonyi omuri Fort Portal Central Division kandi ebintu nyamwingi bikahorekera abashubuza b'ebintu byabo byahire hati nibashaba President Museveni okubatere chaji bakagaruza omutwe ahiguru tubere twatandika kugamu twanaba twayisiga ebintu byaitu byona byasha byona byahwa saha zino kakubekera kivika bakagamba sente tuzigare tuzihanka tukumanye loan mu bank
abantu nibabanza n'okwezire bakarora bakasiburwa ekyokubaza ibintu bikasya tuziro gusa muntu rwahire mu kintu kyona n'abantu abasigara ibintu byabo bitahire bayibibwa muno okutegategura mu kulutinga ibintu bikagenda bingi muno gavumenti kakoba netera umukono at least kataya akantu katito kagerengere ka pushinga umuntu akafuna akapita ndazima cyashira ikintu cyamani tuna nuko tuna ntushora abantu rede balimuka tubakusoma kwani babingara school fees isomero okurugeraho abatura hatanube yaguze urugusyo bwa nyuma y'entandukwa yabo kwerekera bose yagamba tutandike gukora amazima galitinye na capital kandi ibintu byange nibiyataga sente nyingi ndukoliro ubwire bwingi ninkora kandi niteka ninkora kandi nyongereza mwaka guno na sazu nke ni planinga vingi tukizengi kusaba otikizira kageita mu bakuru ma president nawe akimanye mutwino busasi mwingi kandi entache ekikazi numugimanye baitu obwo kutunga akasente kawa kaka no urogumira twakwataniza twembeka kontaina itu na mugenzi wetu kyonkatiye hiri tuturi kusobora no kugigarura nsaba obuyambi orwoto tukarara twikalire nturoromuro nugwakabo kuba ntuhuro busasi bw'amani abantu okurora hano bona nibasibaga hano bekalire nibasiba batekero bukeka bekalire habwo kuba nuho babaire baine subi hano urukiko rurwayitabwamo umuhezi wa mukuru w'ekibina cya NRM wa district ya Kabarore kandi yahumuriza abashubuzaba so omkuraba hano tutekenizehoga tutsobora kumara bya tukamwoneke urugudo nduro rukozirwe akarora engudo akarora abantu bimbize byombeko akora businesses zindi ziri vibrant kyonko haro abantu abandi abanyakuri mu maziga abanyakucurira hatarona muntu arukubahikira gesha kwa Jonan Tsingwire Yongerayo n'Agacencwire bakuru n'abakozi ba Kigarama People's Sacco basimirwe abo kutungura abatura umucange cya burengero w'izoba bwa Uganda barukurabira umubuhereza obusako erukwereza abantu ebibiro mu rukiko rwo kwendera umwaka ubwo 2024 hamwe no kwinguza embarira yo mwaka the best growing sacco in Uganda. aba company ya BMR Associates abakugomo kubare bitabo kuba bazire bitabo bya sakweji bashanga mu Kigarama People's Sacco batahize billioni 3 na miliyoni rwenda nshanju na mwenda bakozera amagoba ga miliyoni zero kurenga 5 kandi by'ubugiga bwa sakweji biri hari billioni 13 na miliyoni 5 rwenda Sente zangu share capital yangu ka members editwara bari ya billioni 3 na miliyoni 3 share zangu ziri Ezide zino banka zibichegweje kuturabire mu mwaka goyo nerundi turabire nerundi no mwaka kandi fraudi abantu bitire bakoraje nizoma tubasima Asasara Kafurembe orakamasho officer wa district ya Shema ashabira abantu kongera kugura emigabo musakweji izoba na ngwana izoba bakweza transport orababanga usigawa indeba nyo hategeshaha ayo mubyange bitukoparatingeramo utaka tujoyiningire tukamuha loan ya interest sinche tukajimuhera no mbwire kandi tukagenda no kumbudabuda yajine tutagire kumutugunya yatwara loan ningira ferirwe umurukiko rusa kwegaruriza abasingire yo kubika abasingire yo kuronda ba memba n'abarukushashuragiza rono zabo nenkora yitu ya banka kugira ngo twishuke no muntu uriya urukorera banka ikirengera har memba okubaronda ensiyona nene reba yo wijo kareto muntu kamutamo ite twatekinga note suza mu amahirwe mwaka tureba abantu resire mbanga umfayiro okani nyenda kubahamiza Kigarama the growth is too good we are growing very steady we don't have challenges kandi ntereza abantu bito buhereza obwishitse for instance mu kimangurone zitu na munonga roni ya school fees na no kubingo bworo na no preservinga ninga shokureba ngo environment yitu yaguma green hona nabwo baturine n'akaciko karukuro kuronda bemezi basakweji kandi mere bashongoka kamaduka nuwahirwa bwa chairperson abatacikiza bora n'ikishaka zakureba ahabwa TV West and Aidan Bataringaya
Mare Aidan bataninga yatwaza kumuraho abwishweka icyo kubanza netugaruka. AIGP nashaba polisi okora umurimo murungi ombwire bw'akaruru akariyona kayanga bino kumana bakuma ejo emicwe ebino kuba bakuratara kaba polisi. Obworo tokubutera isasi ni nk'ekibi hati nomanya ko nonyango obworo bwine kampu nkamasheruka kaburumbire tugutera amasasi bugira buta bupfa konka ni nk'ekibi hati muguruso yano mureba ko yahika imyaka ye ya retirement yambaye mara retiringiye watatu konka yabe ni ikibi cyo gushamba nataha naki wanyetegereza hati no wakoboye n'amasasi BM na bune pango za 15 tokutera kibi umurugo no kikwata mpana no kihamu umukanisa na umukereziya. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Otwiro inechetengo chokushuma bunasi obuzarisa Ivrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa ahurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija oyetunjiro bukugu okwandika beje basya kureni kugenda omumisha hishomero ebirukiraho terera notu mushanje ibiri kinana neina 13 Kaganitano. Ogambe na academic registrar. Ivrin Health Training Institute, Mbarara City, improving community health. Everything could be end. Penkoni. Yakwera utamuyo mu mudu nokora ekikire wanyo mpenkoni. Wanyo mpenkoni nushumura kushemererwa ohuriro bunuzi na nobusinge noenda kuchamuka mpenkoni Eligenda yakintu cyo kunywa chonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinywede ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel eresura uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahiba rukereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kande cyo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burungi bwo murembe aha beinungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Hey,
Nkowe High School na wana tufunye wo muwanguzi owa MTN Momo ye wangu de school fees ezo mwaka mulamba tebereza owulira otya mutima kati banange sanyu byenye nali amochi wago nyanjaga nyango amali balonze erinyo eshishi njani awangula school fees eza momo ezo mwaka mulamba okumala mwaka mulamba de musanyu oh my goodness banange MTN mwenye yanza wanje mwebale nnyo mwebalire ddala nkubiriza muzadde munange yonna gy'oli wallahi sasuulya school fees ku Momo Pay. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You are now entered a draw to win school fees for your child for a whole year. Werarenko mwerere nomfarati gw'omutendo kandi nuguhanga omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho orkwenda Resform ensiyebirota birungi Tumu Medical Institute erashangwa muri Rugongo Karungu Buhweju District barakira beja bojona beshiki okwisha kushoma certificate y'obunasi nursing certificate y'obuzalisa midwifery diploma y'obunasi extension diploma y'obuzalisa extension itende cyori handisiwe mu bwijire omu ministry y'obwegesi nemizano kandi na center number okuruga mu Unimap itende cyero ginentani sabwo buherezo skills lab ejire byo kushomeraho abashomeza batende kigweji library jire bitabo internet na wifi ya bushabwa beje na staff igwariro ryo kuragurira beje bagwara intambura ya bushabwa beje babarahumura na babarahumuruka ebyo kurya biri fresh kuruga mu famu zitendekero abeje bona baratunga buraro bwa busha umwanya ni muhango kandi gwehererire abwa beje kushoma kurunji abeje barashoma certificate barashashura sirinje miliyoni 1.50 aba diploma bashashura sirinje miliyoni 1.40 okumenya birakiraho tera not mushanju 5 mushanju nshanju ni 5 nshanju ni 7 10 excellent innovation and diversity in health. Charity Tubaje Kampanda enyonyozi yambara city 2026 2031 nasima His Excellency President abokutika hombwire obokurwanisa obworo na Parish Development Model Program nashabatwena okujejumbiramo tukaiha omboro mukama abarinde. Ogito wagito ko kama tumukidara kabataka jiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze zenyune byo ni shara cake tukazakunyumbo na wampesi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka nembogoka naba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona ngabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukungiri kandi okwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba z'esimu 0 mushanju 2 mwenda mukaga mwenda 0 5 nemwe
Hayes Recruitment Experts, Jobs Abroad, n'amashemerwa menje nitutabarusi ababona abatungire visas kandi nitumanyisa abantu mwena ngw'emihendo yitu tugishazireho mpaka ahari shilingi miliyoni 2.9 visa na air ticket byona bihwire kandi nitucenda abantu binji abashija n'abakazi abujo n'abishiki emyaka 21 okwikariya na 5 okorera cyayi cyanyonyi Dubai emirimo ka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration amataji git gona esimu noti mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga noti mushanju ina itano ninga noti mushanju ina note rukumi. Sakweji itukorire byinji kandi nyonko umuntu kuko nanabagambiye ngo Reveranda mazima nkaza muri hamwe sente nagura mu moto keji mukureba nazamu kandi oyijuke sente zo n'abantu batereza wa 2.5% when ni percent erunungi eri affordable haza nakakana yiyonja na yamwe kandi ka sente nashomesaho abana banje akasente ningezeho kiha umusakweji inyambere naguza amakasente kandi nagira amajyani mingi nyunyi n'emisiri y'amajyani mingi nko munyabuhweju ni nomwani ogunahingire Igarabu weju tifa masako igabu eiziro kwera omukutungwere ntasiya yawe shanje butare chamuhunga bushenyi district ningoma tajigitaga weju na kanunka branches omuri buheju district na kagarama branch omuri kagarama town council ntungamo district tera noti mushanju munana mukaga noti 13 noti 2 Zamuna Agacencwire gabira amashemerwa n'akari ko kushashanuka wanyuma y'ikitongore cya Uganda National Examinations Board okushohoza ebirugire ombibuzo by'ecyamushanju aha bwamabira primary school ishomereri nibishangwa mu Rwizigwera omuri Kashari Mbarara district kandi ebyarugire ombibuzo byabo bikaba bikwasirwe abo kugira ngo bakabatekatekaho kuba babire bakopire. Bwanyuma yo kwetonganaho kikashangwangwa bati barakopere nuko ekitongore cya UNEB okurebuzo byabe byabire bukwasurwe abarukwe bembere ishomero ya mabera nibasima baziro kugumisereza mpaka urutaro rubabire barumu barusingwire. Kandi abazire ni basima aho ikintu cy'umwakozire mwe kutwe bajya mu bakutebero nkande biro ebebi ebaruru kugireta Bajitwa DS district inspector of schools muri mutumuntu kujitwa muri twakoze tuzatfumura abazire abantu batera namwe nyenda kwesa somiso garanga umwe twatibihamwe rangana mwe na sasire umwe twatibiya kugira ngo tukuri ngisaba giraki abazire bona ba director bishomereri basimira beja bokora kurungi kandi bashaba baziro kugumiza muno bashomesa abana babo mashomera gubarukubasa. Inebu abari bintu bajabata bakoraje niyo shonga bishiro ziringa zirya ngweni uyo kandi shora kuri hatu buriyo kuri wowe bose giye kumukubara hatu buretere chumwe rero bakwade yo bakukwija bete berere umugandi government ari umuntebeka nasazo kombeka seed school omutawuno kanso yabikurungu omu district ya Rukunjiri akoyo mate seed school ejine ija kumaraho billion 1 na miliyoni 980 kandi aba company yacu nombe Nyaruzinga Construction Limited nibo bakwasirwe mpatane nekiraro umurimo gonagono kutambula obulungi contract obo omuntu abera afunye omulimo abera inokoraki okubera nga bamukeberako era ekirungi abantu nga community yo yinetegefu okuba nti ejja keberanga kuki okulaba nti kubanga kino tubalaze nti kintu kyabwe kiyamba abaana baabwe abamu kumu olutalo temulumanyi n'olutalo lwalimu abantu bangi okusalawo siri school ekoleki ejje wano era mukubireko mu ngalo onalebo gi mu mwezi nzamberako nnyo bwese
sente zo kukora umurimo guzahikira akaunti ya district ya Rukungiri kandi okombekana kuyija kutandika mu bwire butari bwahare. So and this is the time to start as we are here launch or do the groundbreaking for this project. Totoro yayo milioni 19 kandi ugo murumo niza gukora umbwire buke bampa amezi 18 nimbasa gukora amezi 12. Abatura n'abembezi basimire government aho intungukeji. Abantu bingi bashemererwa basima government bakunda government nangwa na minister witu onarabuje muheza kwa katuyamba changu akakutwagire kampara yatwenda osingira abana bitoye babona konka ihati yatwabona obuhereza bwa hihi tumusimira kimwe manonga abo tereze ntunguka omuri town council kuri Gashakwa Dan basibiye Dan basibye ari ku restongore cha polisi no muntu wa burijo mwete chief political commissar AIGP Ubaldo Bamnova arabwire abapolisi omucanga echabunyoro obutagwera rubaju ombwire bw'akaruru na munonga omukampeni. Obuyihanga ryo muri yanga rukwetebekanisiza akaruru ko kutorana bebembezi omezi miceri kwija orukure ekitongore kya polisi n'omuntu wa burijo ninga chief political commissar AIGP Albaldo Bamnova arabwira abishe rukara omucanga kya bunyoro obutagwera rubaju rwona ombwire bw'akaruru. Abasirikare tubagambira ngu ekintu kyekwe kikwatirine nebyo bururu bino kukwatisa amani icyo ncyabyo bino kumana bakuma ejo emicwe ebino kuba nabakuratara nkaba polisi kurango nabakuratira ngene roho zitu nka polisi icyo nakwesere professionalism bino kugera emicwe konka bakakuratara ebyo ebino kukora nkaba polisi. So omuntu yagera ngu ariyo nagwebezana nanka abo kwa no wikibine iki ninga ari atanati aho nayargamuramu. Bamnova najang n'obujunanizwa bwa polisi okulinda abantu bona bitu n'abantu kana babantu abo kandi tsabesimbere bino kurango bakuratira amateka bwebajangu uryane no kwasha 12 no kwabakije bwebajangu tako okuburira abantu kandi twapata no burira. Chief political commissar abire nabwa naho bakuru babishe rukare ba polisi omucanga cya bunyoro yona ahari Hoima Resort Hotel okwetegereza ebirukwetagwa okorwaho omuntu babanze baza hansi baburize fayiro bagikoreho bagitwara wa state atone aja ayichereza jengo go mushango guru babone kugenda kwato omuntu cyo nkiza kucendeza akitwakwesere corruption ningo buri bwemuzi a police. Omushonga ezindi ezigambirweho n'enshonga ya sub-county police model. His Excellency the President of Uganda we are kurango sub-county policing model sub-county twetaga abasikari 18 twetagaho abapatroli bandi twetaga kurango byona ngo ya polisi kwagisa omuntu wa burijo adahanze kuri atari no gukorera mu matawuni. Akaruru k'ekigombe cy'obuteeki NRM nakatekateka kuba mu kwezi kwa mushanju no kwa munana omwaka 2025. Gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto. Ambrose aba State House hansi ya program ya Poverty Alleviation Development bahire abatura okurwa mu rushozi Model Village ente zirukika 20 okubahwera kongera entasya omaka gabo ente ezihirwe nezo kurisiza omukiju kandi bashabirwe okuzikwata kurungi hamwe n'obutaziguza. Ente zihirwe rushozi ward nka Model Village kandi zishakirwa abanyishengero bashema abarimu Dickson Collins Kateshumbwa akwatanise n'umunyishengero kazi Rosemary Nyakikongoro. Erizoba twaretera abantu barushozi ente 20 kandi turi kubashaba ngo bazireberereje abo kubeza internet za zero grazing twazireta n'ikigenderegwa twina amasikungu ziraze kubiha mu bworo
abo kubanga egi project tukugira ngo president akagira ati irokoze shema no nko ku coordinator witu yagamba wa wealth creation wa poverty alleviation bakabata kwenda kwikiriza project egi ngo ija abo arwa mujojo na karera abo kwa abantu bagira ngo shigwe nibiza shema nangu na bamemba ba parliament at one time bakenda kututera abo kugira ngo ebyamarwaro twatungente 20 zone zongerera hampunu nembuzi nebihumi ebitwa bitwara esere modo village kwiyatori inwe abembezi bitu ba members ba parliament ko bagenze kubagamba ho na state house ninga shi president amagago ba president ushozi yatungo mugisha okutoranwa ahabo kweri n'enshozi y'emihanda n'itaka lyabo yatoranwe yo kuba modo village abahire ntezi bashabirwa kuzireberera kurungi no butaziguza bareke kumwa baragira nka project ya poverty alleviation habwo kuba nibera yambe ko muntu kashanga bakurakurana kandi twabehanangiriza ngo bataziguza itwe tugerezeho ngaba government twebembero president n'aba ba MP za mutorana twagira ngo tuteho emisendere yo kubinga ki obworo to kubutera isasi ni nke kibi hate no ngo woro wine camp nkamashero twaburumbire tugutera amasasi kujya buta poverty alleviation yebemberwa John Kakwenzire kandi katandiko mukuru w'ihanga okurwana sobwo mubyaro umugambi abatware gombore yabitereko muri Mitoma district bashabirwe kwejumbira mu buhingi no burisa n'ikigenderwa cyo kongera handaza yabo ibi bigambirwa abahingi abarwegitiro mu kibina cyabe cya focused families ababiri barambara abahingi batahibabo ukureba barayongera mani omukutungura omwoga gwabo aha bwenshi isera turutire ningamana tugatire aha buhingi no burisa ubuhingi no burisa nibyo bitutiro ho mu Uganda aha kwa buri umwe narya nanywa ngwene twaba twine tukoreje byo burisa no buhingi nitutunga isente so twayige ibintu byinji munonga abo kureba ibyo nakutukubigarizayo shanga ngo tuza kutunga intunguka y'amana abo kwatwine different views from different members so tushyirebero misho kugira ngo n'abandi abo kutige ininga aba barambuire abahingi batari bamwe na bamwe abari kweta bo abantu abandi abakirye nyuma ngo bazakukira umuherezo bwatirisi batwomeka ikibazo wa kabiri umuhinzi wa kabiri twashanga ayine nkuna inende ayine rutocha ayine binaka by'inyanja yatira ngo mu kwezi nahamwe by'inyanja 20 abikuza ateza n'isende zona isonga y'ibikwijo abo utajya factory yahihina n'amagezi agarukuruka ahero base yanze ugatwine cyo gukora sofa mchezo uri kuyamunura ni wowe atwara umwana yishona cyo tubiremireho nangwa abingene bajya tubikure tubyara umwani tubikure tunanka konkamwe no kubira imitaka n'umwana guma nabyo nabwo urutocha cyanga rwingo hona bakazi bashabirwa kukwata kurunje buhingi no burisa kibase kubahwero kureka kutega imikono abashija babo bueno abashara mwena imuri nanimba habura ingarimba mamanyisa ngumurge umungambo muruge ombitagasha muronde abashara batahi banyu abakubasa kubasya ayimutakubasa kwika Nelson Turia Muhimbisa na Maiko twachire mwebare abanyamakuru bitu reka tugaruke tumureho tugaruka Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kensheko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya birukiraho tera noti mushanjo mukaga hatano
95 99 ananina tina events nitwe twenko muri burenge rwizoba abino buhereza bw'umurembe konga shunze kanibo kirakweshongora dotera yo kamu icyenda ngo nywe kabiriti icyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gona waba kabiriti icyenda ngo nywe kabiriti uri muntu naje muze icyenda ngo nywe kabiriti amba kubeye waka wamara kunywa kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gona waba kabiriti energy drink ora kacunchumuro kanywe karakumaririho kandi karanywebwa buri muntu wena abarenda kushubura karyo maduka no masupermarket gono mwihanga heresime yazuru umushanje 5 Tomorrow must be greater than Lyantonde School of Nursing and Midwifery nibetabeje mwena abahereza senior ya kana hamwe na senior ya mukaga kwija kwehandikisa ahabwa amashomo ga certificate hamwe na diploma ombonansi obuzarisa hamwe na lab technology omwejo rukwendo mwanya oshemerire ko bashikiro kubara orujungu hamwe ne bya science kandi yo rukwenda kushoma diploma oshemeye kuba no boyine certificate ishomero narushangwa Lyantonde aharuguto nyijendwa orwa Masaka Mbarara nituza kugaba hafu basare ku rugo mbwa kabaka bwa Buganda okumanya biri kuciraho tera no tumushanju 5 mukaga anani 3 9 10 neinga no tumushanju 8 mukaga nshanju 3 nshanju 5 ashatu na mwenda. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola? When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga? Sisumagire echo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Musei kwa badomu rwa katoli kundongozina. Nanywedde kano kalo vera chawuda drink. Kino kigaji kyaffe kyennyini kati katyebule. Mutoro okolola okotyongoka kwata kano. Musei kano bakayita batya? Pineapple soda drink. Kakamudwa mu nanasi. Bojo. Mutoro va mu bya bojo tugende tulabe kakiga. Bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi. Kakiga bangambye tolina maanyi. Ye naye nenfuno w'amaanyi. Utammira ku soda drink. N'abawala nabo banywa obutamu. Na hatutokikiriza nguri gashemerire kutandika kwega hatshori inzira ngo abaze yamero ruju ahari Aliana Junior School twehire kutebekanisa no kwegesa umwana wawe tukamushomesa kandi tukamugunjura kurungi twine nasare na primary okwehandikisa bwo mwaka 2025 kuri yo kugenda misho aha mugankuru zishomero rwebihurosero korano rya town council Mbarara City abashomesa bitu nemirya abana nibarebererwa kurungi kandi byo kwerinda bimemize shonda zona nangu nebisere byishomero nibashywa buri yomwe okwenda kumanya buri kuciraho 0 mushanju mukaga mushanju 9 na mwenda 20 na mushanju 8 na mushanju na 0 mushanju ina mukaga 9 ni 3 nshanju na 8 9 nemwe. Aliana Junior School, a great start. Nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka eri cyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory ermebyoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer zechikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi shomereri rahamibwe ministry eyubwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyukutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramu ebitabo ogukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyejendwa eyambarara isingiro odakachiro mutahuni ya kaberebere okumanye biri kuciraho note mushanju 2 kaga na mushanju 32 mukaga nemu
Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. St. Agnes Girls School. St. Agnes Girls Secondary School niryishomero rya Elevo yonka ryabiki kandi ry'umuntu buntu mu Uganda yona nirishangwa mitazigana ahari gutonye gendo rwa bushenyi shaka heyi n'amaduka ga St. Kagwa niryakira beji abedini zone kandi ritwire rye cyo kureberaho umukoraje bigezo bya senior ya mukaga mu myaka 19 iryamara umbuhereza ishomero bino buhereza burungi kabashomesa batendekirweje security ninungi nibaryaje binemice mirunge kukirayo binamashanyarazi amiza garukumara hamwe na DSTV. St. Agnes Girls Secondary School bakizire kwejumbira mu nongo mbyobwegese hamwe n'ebyemizano kompira gwebigero gwabiki ogwengaro ogwekitimba okweshongora hamwe n'endijo mizano mingi manya ibya St. Agnes Girls Secondary School tibikwayo wenda kumanya biri kukiraho gamba na headmistress hasimu noti mushanju 82 anana mukaga atano na mushanju ashatu na mukaga. Lusiwukirira lukalakala oba lusumbuibwa endwadde ezabulingeri okuluwonya Franklin Zabojeri gw'olina okwekwata mulimu ebikolo by'eddagala ery'obutonde ebirikuuma. Franklin Zabojeri yeyekka asangibwa mu supermarket ne maduuka gonna. Omusuubuzi kuba ku 0702 222 739. Omzire leto mwana wawe aha Kiboga School of Nursing and Midwifery itendekero eryatongozibwe Ministry y'ebyobwegyesi n'emizano. Twina abashomesa batendekerwe hamwe na n'omwanya ogutebekanisibwa mu muringo gw'omutaano. Fees nizibaziba buli muzaire kandi twine na bursary nungi. Twine emishomo gya practicals, laboratories omutindo kandi tukwatanise na Kiboga Hospital okubangura abejo by'obushaho. Otafeerwa mu gishogo. Tunga application na admission forms aha main campus yitu Kiboga kilomita 3 okurugo Mtauni. Masindi aha offices za Radio 7 hamwe na aha office zaita ziriyo mu Kisita Town Council. Okumanya biri kukiraho teresimu. Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera, genda olabe omusawo. Zamuna makuru aba boda barukora mu town council ya Chegegwa bibwireho office wanyuma yo kumara wire buringwa barukora batine office ababina matsiko ngo office ejina ija kubahwera mu kurwanisa ibihagaro ebyizire neva mu murumo gwabo mu district niyemwe. Okwombeka office eji n'ubwanyuma yo gukora imirimo yabo batine y'ibine kandi bina matsiko ngo office eji neja kubahwera okubakumira hamwe no kurwanisa ibihagaro ebyose nibabaho omurimo gwabo. Ekitwamisirize kingura office ya town council mu myaka yenyuma twari twine office ya council baitu sazi no office chairman waitu tubaitwini mubwire buno sazi no taro akagichuza office ya office ibi ya kwata council ya Kitekabu district office yetu beturumwe yokuba betafuria program byo kwa sebe kandi ebeni na chairman ya Afrika kenko. Office eji neja kuba nebemberwa umuhwezi wa chairman aha wa Chegegwa Town Council. Abasuma bayingi muno abali mu tawuni mu Chegegwa district habo gamba bekulembezi baita kwatagana nikyoro lile kurwembe bamu umugura pikipiki bagitwaire eno bagitwaire obusuma bukanyire abo gamba baita kwatagana bekulembezi gasha kwa Philip Murangira.
Filipo abatura n'abebembezi b'egomboro ya Burere omuri Buhweji district nibasima government n'abebembezi ba district abwo buhereza obubabahire bari kusimira harimo enguto amashomero amizi embebo z'amajani sente za PDM hamwe n'ebindi byinji. Egombora ya Burere eine emiruka ebiri kandi abaturano baja government n'abebembezi babahwerire cyango okubaho obuhereza obahwerire kwetungura. Dr. Tuno tugambaga amiza gagura afite fro Mr. Chairman twinimo na nindije mdumeri watire mu yagiremo twine spring tanka ifa abantu bakana batahiryaga nawo bakana batama kurye bicere nebinda to mutabona hata ru spring tanka abantu babona batahaniza ruyaro mashomero bwo yitu anagona you have made it abo kubenyimaho tuturukwizo mu Burere uko shangu bafuteka Burere nekizubu konke yingambara twakuzo myaka 3 buri mwana kubana yenda ngo akonre Burere kurjira abatura entanduko yabahirwe government ebahwerire kwetandikira hemyoga eibar kwihamwe ntatsya ukatwiriza fertilizer abahinzi bakatwiriza fertilizer yo mani abahinzi batwara batiro myandi yabo nambara ni twabari 70 Mr. Chairman mata fertilizer y'ibinyansi kora naza kuzurondera umbazi kandi ebiba tusimira nabyo ntuje kumekinga shuwa ngo byagumaho hone bino birabe biru bityo abakuzire nabino burema hambiri yabo nabajangwa banagire nyuma obwejo nureba ibindi byona biruho konka kutukika byo bwegese ruyare kabarema twinishemero ryabarema umuruhwejo yona gasha kwa Juliet Charlesima Juliet Charlesima ndeka tugaruke tumureho tuyije n'amakuru agebye mizano. Mbara Community Institute erukushangwa hife ya Bank of Uganda opposite Skylight Hotel Mbara omukiswahili cell nibamanyisa beja bahereze P7 senior ya kanana senior ya mukaga kubine myanya yo kushoma habwa diploma na certificate omumashomaga technical building plumbing electrical installation motor vehicle driving and mechanics saloon tailoring and fashion design hotel management and tourism business accounting and finance business administration secretarial studies public administration, social work, journalism na computer science. Education, nursery teaching hamwe na primary teachers education. Hamwe na gand minji okwehanditsa kwatandikire nibabuzwe buzo ebya UBTEB, DIT na Makerere University. Ebirukiraho tushanje ha institute mu Kiswahili cell Mbara City ningatera not mushanje mukaga na 8 kinana na 9 abiri. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Osmosis again. Osmosis tried to pay. Money was it enough? He checked every pocket. Money was it enough? Osi, we're sorting it. With the momo, we're sorting it. Osmosis checked again. Money still not enough. He looked everywhere. Hey, but what is going on? Osi, we're sorting it. With the momo, we're sorting it. Sita za uzazi takumara. We sorting na MTN momo. Kwesa momo app ninga shonyege star igana kaga ni 5 star 5 hash ukongeraho na momo advance kandi ushashure bills usindike sente ninga shogure bundles. Hey kids, we're going to count today. 1, 2, 3, 4, 5. And
Enjoy 5 ways to love your baby, smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Original to nurture your baby, aloe vera to protect your shibubu's skin. Cocoa butter to comfort your pinku, mild scent to soothe your little one, and avocado to soften your buju skin. Available in all supermarkets, retail shops, and cosmetics shops near you. Move it, baby jelly. All day confidence. Man, valet took forever. There's no valet here. Who took my coat? That could have been bad. Mountain Dew. Do the Dew. kuraga eby'omuzaano tiimu ya Kampala Queens eriizooba yagarukamu okutendekwa erikweteekateekera okuhitana na tiimu ya She Corporates omuzaano gw'empaka eza FUFA Women Super League. Omuzaano ogu n'ogw'okuzanwa olwa mukaaga aha kishaayi Rugogo. People speed backward. She Corporate is an aggressive team. According to first round on how we played with them, we managed to win by 1-0. So this time round, we are willing to work hard, team bonding, teamwork, and doing whatever coach has told us. All the ladies are set. We've been working on their injuries. We've been working on their technical and tactical awareness of the game, and of course, we've been also organizing them according to what we are going to encounter. Omugande yagebyomuzaano tiimu ya Liverpool esinjire ya Newcastle United na goal 2 aharusha omu mpaka za ligi ya Bungereza okwenywereza aha mutwe gw'ekimeeza ky'empakezi. Liverpool hatineetenga okusinga emizaano mukaaga yonka ekarangirwa nkaba champion b'empakezi. Emizaano empaka za Premier League omuri Bungereza ezanirwa ekiro ebire yaruga tiimu ya Nottingham Forest abandi abazanire Manchester United esinje Ipswich ya goal 3-2 n'obu defender Patrick Dogu bamuyire kadi eri kutukura leero defender Ale Maguire yateba goal y'obusingizi. Start for Manchester United etembera omwanya gw'14 kurwa omwanya gw'15 goal ya Haaland ebase kuwera club ya Agebyomuzaano nugo twatwinire kandi nugo gahendera gacenjire aha bwekire ekintu kusima munonga yogomere netwa ha TV West Serena Nuwamanya Sande Brian na timu ya gacenjire itwakora nayo tubendeze kurara n'obusinge.
okumbireba ne kuchibwaho Chituzi Farm Company Limited. Tina Events. Program okumbireba musibireje basebo nabanyabo abakundeba mwebare mama Mebo cha Mugambi yebare kundeba yebare kundeba empeta ntuza kuchitereza nkagito konke pete ninje mwene monta ine weakness. Tina Events Tina Events being a mega tent zamani kanu bonka East Africa kubasa kukora echoro kwenda ije mukoro yone kure president akubana agenda no bondo. Yes being entebe zone za burchika decoration yabo ne yesha amatara gashandaria bene baftera carpet yona borders chidara chono kugira ka sente kawo. Central Market Building, room number 17, Mbaguta Street, Mbarala City. Chituzi drink, enda yawe ne kuteganisa, ebora, abana bone buguna balya, otandika kuzimba, ebijere, iwo nyoka chituzi kakozi, cleansing, oveje. Enda yawe reka gumiro kahura no tambura nebintu munda gu omwana kakuswerwa kare ninga ya swera kare rwanga yamuha ebirabo by'abana abana be nabareberera akina mani abana be abakunda akiri muto akura n'abana be. You can imagine umuntu kushwera ine myaka 25 omwana kakuba aine